Pop pevačica Jelena Karleuša je ovog vikenda prošla kroz pravu dramu kada je tokom nastupa u Trokaderu naoružani muškarac pokušao da se popne na binu. Jelena Karleuša će od sada na svoje nastupe ići sa policijom. Razlog za to je incident koji se prethodnog vikenda dogodio u klubu Trocadero gde je pevačica nastupala. Naime, na očigled zapanjene publike, naoružani muškarac je pokušao tokom nastupa da se popne na binu. Na sreću, pevačicino obezbeđenje je reagovalo na vreme, pa su muškarca sklonili od bine, a Jelenu odveli na sigurno. Zbog incidenta, Karleuša je morala da prekine svoj nastup nakon sat vremena, a ceo slučaj je prijavljen policiji Crne Gore. Pevačica je danas na svom profilu objavila fotografiju hapšenja navodno osumnjičenog lica, ali ista posle nekoliko sati uklonjena sa profila. Svi detalji ovog događaja još uvek nisu poznati široj javnosti.